very own. They call themselves the Zuby comedy. Yes, They know them. They know them. The funniest ninjas from Rwanda. Yes. They flew from Rwanda. No, not flew. Hey. Kenya. Cut. Yes. Flew ni nini? Wherever man. Wherever man. Wewe rudia ofisi yako ya Kizungu. Sasa all the way from Rwanda. Yeah, man. Tuwapigie makofi. One of your very own. Yes. Give it up for Sam and Seka. Oh yes. So. Yo. Come here. So, tricky. Amasimeshi kuri MC Tricky. Come here, guys. All right. Okay, brother. Let us do. We are going to use Kiswahili or English. Yes? Kiswahili. Tutumie Kikamba. Let's use French. Kikamba. Tucheze na Kikamba. Unajua Warwandisi ni Wabantu. Tutumie kama sisi Wakamba. Yeah. Si ndio? Tricky, you are going to welcome us like stars. Yeah, big stars. Okay. Like Donald Trump. Yeah. Okay, let's go again. Yeah. Okay. You are introducing us as your landlord. Yeah. I'm sorry. Don't do the shit. I'm sorry. So okay, let's go back. I'm sorry. Hao vijana wako na kiburi. And now all the way from Rwanda, wapi makofi ya these big stars from Rwanda coming to Kenya to perform for the first time. Wapi nduru ya Sam and Seka. Yes. That's very good. Sikia kidogo. Na mtaachi hiyo utoto. Say. No. You have to say we are handsome. We are handsome. Sasa nidanganye mbele ya mchungaji. Do it again. Try it again. We are gentlemen. We have gone in gym. Sasa wewe sura yako imematch na kiatu na unataka nidanganye ati handsome. You have to say, I will pay you. Sawa. So people know you have money. Yeah. Call us, we are like bosses. Yeah. Oh. A boss. Okay, boss. Yeah. Thank you. Last one, I promise. Last one. I'm single. You have to say I'm beautiful. You're single. Girls like me. Okay. They are very interesting. Okay, sawa basi. Mchungaji funga masikio. Hao vijana wanasumbua. But wacha nifanye shoni yao. Okay, basi. Watu wangu wa Rwanda na Koma. Kwa mara ya mwisho mpige nduru kubwa. Hao vijana wenye mmesikia hawana kitu but wanasema wako na pesa. Si hawasikii Kiswahili. Wamesema wako single, wengine wako na mademu wanne. But just for the sake of comedy, give it up for Sam and Seka. Yo, take it over my brothers from Rwanda. Asanteni sana. Thank you so much. Asante bwana. Thank you so much. Thank you, bro. Asante sana. That is very good, brother. Hapo sawa, bro. We're trying together for MC Tricky. Muraho. No, twash. Yeah. Twash. Yeah. Uretse gato. Imutipe muziki gararo umuzungu zayi wana. Wageze hano mute muri Kenya. Man. What's up, bro? Abantu muri VIP mumeze neza. Muraho. Hari ukuntu usuza umuntu ukamenya akazi akora. Uretse rero duhere hano. Tuangalie hapa. Hi. How are you? No. Baby, be proud. Umeze neza. You are not romantic. Try another one. No. Okay, another one. Another one? Yeah. Try a romantic one. This one is very romantic, maybe. You may try this one. Okay. Yeah. Test. Yeah, abantu tuba twishyuye bambika abantu. Twagiye sasa. Yeah. Mwakoze kuza. Sibyo miyamasi. Murabakunzi bazu. Byo ku mutima turabibonye. Yeah. So Sam, uno mugabo arasana papa one. Your dad is here. Yeah, miseni inkuru ya papa wanje. Papa wanje yari umuntu wiyemera cyane. Akavuga ngo nihagira umuntu uzagukora muri quartier. Uzazumbwire. Ndi intare ya quartier. Cyane. Umunsi umwe sasa papa ntuma ibintu, anuma ikawa yiwe. Ikawa. Coffee. Ndagenda njya gwa coffee yiwe, ngarutse mayibobo zirankubita. Bitamvuga ngo nago mubizi papa wanje ni intare. Ndagenda namubwira papa ari hepfo bankubise. Arambwira ngo sinakubwiye ko ndi intare, tugende unyereka abo bantu bagukubise. Turagenda sha papa baramukubise. Arambwira ngo nibongera gukubita uzabwire nyoko. Ni haciye kabiri banongeye barankubita ndagaruka ngo papa ngo bongeye barankubita. Aravuga ati mwana wanjye nakubwiye ngo uzabwire nyoko. Ndagenda inyuma nsanga mama ari koza amasahani ndagaruka papa mama ari koza amasahani wagenda umubwire ngo ndayoza agiye wana.
amashyi menshi kuri seti nyaboneka. So guys, aha turi reka dukoresha ikirimi twumva neza. Sibyo? Sibyo? Okay. Tuzi imirara twese. Sibyo guys? Abahiga banyweye bibagirwa umuburara. Twagiye abahinda abanyabyinshi batari muri VIP bari hehe? Abanyabyinshi batari muri VIP bari hehe? Okay, bahoze bavuga kubasama abasama. Hari umugabo twari duturanye w'umusama. Yagiraga ubwoba ku buryo urabona iyo ugiye gukingura urugi. Okay, gerageza uburugi hagarara gutya. Abantu muri VIP barimo bararekerama ngo turi guhindukira twishyuye menshi. Ngwino hano. Okay, muratubona. Umugufi muramubona. Umuremure muramubona. Twagiye. No, uwo mugabo yagiraga ubwoba bya hatari w'umusama ku buryo iyo yagendaga agiye gukingura urugi yumvaga inyuma hagomba guturuka ikintu kikamufata. Ubu niyo ugiye gukomanga ugira gutya, ugakomanga ukinji kubera ubwoba yagiraga. Ntago ari ko yabigenzaga, yaraza akagira gutya nginyuma hadaturuka ikintu. None one day baryamye n'umugore we, umugabo yitwaga Serugo. Umugore we aramubwira hari mu ijoro. Urabona ari ukuntu izuba ryatse, abantu mwarize mwese mwarize. Hari ukuntu izuba ryiriwe ryaka amabati n'injoro agira gute? Araturika. Ngarakonja. Muri physics babyita expansion. Exposure. Expansion. Expansion ni ukwaguka. No. Bari baryamye yari nka saa moya. Umugore aramubwira ngo papa gentil. We. Ubwo urumva batari ikintu cyari kituyeho kwa kunama batatu ta. Bambwira ati sokure icyo kintu. Papa gentil wumvishe ikintu gikubise. Arabanza araceceka. Abana bahita bavuga ngo pa ngo wumvishe icyo kintu. Ngo nje na nyoko twashize. No, ikibazo nagaruka atahumurije abana. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Undi musi abana muri kunyumva neza. Uwo mugabo njya mukunda cyane, niyo mpamvu ariwe nahisemo mu mwanya muto dusigaje. Noneho umugabo arangije umunsi umwe abajura baratera. Umugore aramubwira papa gentil karame Nyanza nikaniki waretse tukajyama. Aramubwira ati hari abajura. Ngayiwe ngikibazo no kwimbye ntakintu ndi bubikoreho. None ikintu cyabayeho abajura baraza baca mu gikari. Arangije abwira umugore ngo madame seti gerageza umugore umbwire ko abajura bari kuza. Umugore gasto yarari kumbwira umugurize igihumbi ariko turabisubiraho. Umwana yagwariye mu gitaramo. No, abajura baraza burira hejuru. None umugore aramubwira ati byuko urebe. Anje aravuga ngo ninje bwa mbere ngo umugabo w'umusama ngo ugiye gukora ikintu ntigeze nkora. Yihagarara harasohoka. Ahagarara muri saro. Kuto murayizi barisha umutsima. Afata kuto ayikoza hasi ngo naye narahiye ko nzaba mu Rwanda nta muntu nishe. Ngariko ntawaba mu Rwanda atishe. Ngikintu ngiye gukora ngo umuntu upfa ngo reka mbanze mburira abantu baba babijemo bari muri stage. Ngo hari gihe baba bakoheshe ngo iyo nkubise umuntu ntazagaruka. Ngo nimbura umujuru uri mwigerageza taha. Abajura baracicika. Abajura bari imbere ahita ajya mu gikari. Asohora akaguru mu idirisha. Ngo yakaguru kageze hanze mba naje. Ngo ko ndaza mu byiciro mu rwego kubereka ko ntabwoba. Ngo ntago naza wese. Abajura bavuga ati mwebwe ntagira umukubita cyangwa mugirire nabi, just fata amazi umumene ku kaguru. Uzi byabaye? Bafashe amazi bamumena ku kaguru. Wa mugabo bakimumena amazi ku kaguru. Aza yiruka bwira ngo matango se n'abana basezere ngo byutsa abana ngo side sirifrike ngo amenya side ku kaguru. None umugore ikintu cyamubabaje ni kimwe. Umugore bikimara kugenda gutyo yarabyutsa araza aramubwira ati mugabo mwiza ubaye iki? Basanga nta kintu yabaye, nta kaguru. Atangira kuraga abana ngo hayira asambu yari iri kuri gitavi. Ngo hayira asambu yari iri mu minembwe nari narayihaye wa mukobwa muri Amerika mukuru wanyu ariko ndayiguhaye. Isomo nabasa
abasa ma barakaye ahangaha barimo tu abasama ntago baburamo. So Sam avuze story nziza cyane, so interesting. Hano nabonye abakobwa benshi bari single, by the way, single girls bishobora gutana koze ubukwe, ntago bishoboka, ariko bikaza kungora cyane gutereta umukobwa w'umunyamurenge, bisaba ngo umuterete imitomo ijyanye n'inka gusa. Mubwira ati sheri nzakubera icebe uzaza ukamaye ibyifuzo byawe byose. Umutomo umwana arawumva cyane, ukamubwira ati sheri iyo uri gutambuka nkubona nkakibamba igiye mu kiraro. Umutomo umwana arawumva, nawe rero yagiye kugusubiza mu buryo bwa kinyamurenge ukamenya niba yagupinze cyangwa yagukunze, yakwemeye, ahita avuga ngo ngo ko mbona uri amase, ukamenya ko yakwanze cyane. Ikindi ari umuco uri murakura, abasemuzi murabazi, abasemuzi mu nsengero umuntu abavuga ururimi rumwe undi agasemura mu cyongereza. Natwe mu banyamurenge byarahageze Kigali, no mu Rwanda byarahageze. mu Rwanda aho duturuka birahari cyane, uri kumva? Okay, tugiye gusemura. Baki no brage tutayipanze, urasemura muri rurimi. Ngewe banariza ahantu heza hari Kigali, urabizi ndi cyongereza. Icyongereza sawa, twagiye. Ndavuga mu Kinyarwanda ushyire mu cyongereza. Twagiye. Muradufasha. Aba ni abantu bize basobanutse. Abagabo bose bari. Okay, muko choncho. Muko choncho. Ni aje baba. Poa sana, twagiye. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ndashimira Imana ko nabatuwe. Vuga kantu koroshye mane. Ko nabatuwe so confusing. Okay, twagiye. Hallelujah. Praise God. Ndashimira Imana ko nakijijwe. I thank God because I'm saved. Mukomera amashyi yagerageje kameme. Umwana avuye mu minembwe akaba arimo avuga gutya yagerageje. So twe twize Green Hills. Niyo mpamvu ibintu byinshi tuba tubyumva. Okay. Hallelujah. Mwikirize nta muntu n'umwe ujya usenga urimo hano. So no cyangwa mwe let's bro bimeze bite? What's up bro? How do you make it? I don't know. Okay, twagiye. Hallelujah. Twari tumaze kuvuga mu mujyi, noneho tugiye mu cyaro ari ukuntu basemura cyane bitandukanye no mu mujyi. Mu cyaro bafata abantu bakoraga mu irondo akaba aribo basemura, ntacyo kizabaza. Mu cyaro biri bukorohere kuko uri umunyacyaro. Let's go. Hallelujah. God, hallelujah. Umugore wanjye yari afite inda y'amezi 8. My wife had a stomach of 8 months. Iyo nda y'amezi 8, that stomach of 8 months yavuyemo. Got minus. Ariko ndakomeye. I'm difficult people. Amashyi menshi, ladies and gentlemen. Mumeze neza? Mumeze neza? Sister, hi. Amakuru. Uyu muntu arasa n'umuntu twajyanye Gisenyi, twajyanye ntunza muri Nyungwe. Wa mukobwa. Nari ngiye muri Nyungwe, nari nicaranye n'umukobwa iruhande rwanjye. So tukagenda muri bus ari ukuntu mugenda ugabanza gutinya umuntu mukiri Nyabugogo, mukageraho bita ku Ruyenzi, mwagera Muhanguka mutinyuka, nangira kumubaza sister makuru, arambwira ni meza. Hari ahantu mu Rwanda bita kwa Haji bajya bagura ibintu byo kurya, amata n'ibyo kunywa, inyama. Sasa ndagenda ngeze kwa Haji ndasohoka njya kugura ikintu cyo kurya, ngewe nkunda ubugari. Ndamubwira sister ngiye kugura ubugari n'indagara, we nkugurura iki? Arambwira ngo ntago njya ndya ubugari, nkunda ibintu by'amapizza, ibintu bisa neza, ndira mu mahoteli meza muri za Serena. Ndavuga wow, ndakubashye, nitugera i Kigali nzakugurira. Uzi ikintu cyanangaje? Twageze muri Nyungwe dukaye ikijumba. Amashyi menshi, ladies and gentlemen. Muko choncho. So let's change sides. Muko choncho. Tukigera muri Kenya, ikintu cyatugoye ni kimwe. Igiswahili. Twari dutuye ahantu bita buriya twabamamarizara Nyayo Estate. Twagiyeyo none se tinambwira wowe bro genda uje gushaka ikintu cyo kunywa, twari ariko dufite inyota. Setaragenda aravuga niyaje niryo jambo twari tuzi. Niyaje munyakenya ba mambo vipi wowe? Nari mpagaze aho ngaho. Hangire Setaravuga yashakaga koka ndende murayizi? Setaraza ngo sasa ngo nataka ile koka ya grand frère. Some here we are having the misses and the pros for the misses. Amasimeshi kuri Miss Murenge. How are you? Wait. How are you? Good. Yeah, the first run up here. Second run up. Oh, we are single guys. Oh. How are you? Hagati ya Miss Nyamajana
turetse ibintu by'ifitina na Theodora umwiza ninde n'abana cyane guys hari ikintu kinangaza kuba Miss namwe bijye bibabaza mundi Miss ni umuntu wakujuje ibintu byose afite ubwenge Miss umuco uburere na sport bayishiramo na sport na sport. Okay, wait. Ariko dore ikintu kimbabaza. Afite impfundiko. Okay, beauty? Culture. Beauty? Culture. And what? Brain. Do you have brain too? Okay, ariko ikintu kimbabaza. Aha ni ibintu bitabera fair. Tuvuge batoye nkanuze nka Miss Drote. Baravuga ngo tugiye gutora Miss Theodora. Yabaye Miss Murenge mukomera amaki. None ikintu kimbabaza ubundi Miss yagakwiye kuba yujuje ibintu byose. Kumva barahise bongera bavuga ngo tugiye gutora Miss Photogenic. Mu mukomera amaki. Bivuze ngo niba mukoresha ubwenge neza Miss mwatuye ntago azi kwifotoza. Tugiye gutora Miss ufite umuco. Tugiye gutora Miss ufite umuco. Bivuze ngo Miss mwatoye ni indiscipline isa n'isa yagutuka. You are taking it personal. Abantu kwa Theodora barakaye. Nukuvuga ni ubundi Miss yakagize umuco akagira iki? Brain, akagira iki kindi? Na sport. None se kubera iki mutora Miss udafite kimwe muri ibyo? Ariko Miss Murenge tumukomera amashyi afite byose. Sam hano. Ari ikintu nibaza. Turabarokore. Turabarokore. Imagine. Murabizi Yesu yavukiye i Bethlehem. Niyo mpamvu yavutse ari educated city. Iyo yajyaga guhamagara abantu yaravugaga ngo ndi mwene kanaka twese duhurire ku musozi i Galilaya. Imagine. Inyamirambo turazi twese. Imagine Yesu yavukiye Inyamirambo. Karitsiye hano imeze nk'inyamirambo niye. Kidurayi wewe. Kidurayi. Kayore yambwiye Kayore ya. Okay, twaje abantu muri Kayore mukoma amashyi. Abantu muri Kayore bari muri VIP. Umuntu wicanye n'umuntu wo muri Kayore abike telefone ye neza. Okay, watu wa Kasarani mko wapi sasa? Okay, watu wa Umoja mko wapi sasa? Watu wa Kenyatta. Watu wa Nairobi. Watu wa Kenyatta. Watu wa Kenyatta mko wapi sasa? Okay, narimo mabwira. Urabona Yesu kuba yaravutse ari educated byatumye yitwara neza. Imagine. Yesu nkiyavukira Nyamirambo. Kayore wewe Kayore. Oya Gidurayi. I love Gidurayi. Imagine Yesu yavukira Gidurayi. Cyangwa Inyamirambo kuko niho tuzi twese. Urabona nka iriya discipline yavuganaga ntago ariyo yari gukoresha. Yari kujyaza tuvuge nk'urugero nk'ari yahamagaye ngo Zakayo ururuka uyu munsi ndarara. Ntago ariko yari kubivuga yavukira Inyamirambo. Yari kwita avuga Zakayo bimeze bite se musaza mano kamugiti uyu munsi ndarara muri gato yawe wakena we. Amashyi menshi nyaboneka. Ikindi turabarokore dukomere Imana amashyi ko turabarokore. Ukuntu bashyingura ukuntu bazagushyingura bigaragaza uko wabanye n'abantu. Sibyo seti? N'indirimbo baririmba muri church urazimenya. Iyo umurokore yapfuye umukire n'umukene umukire n'umukene tubijyaniremo aho ngaho. Iyo umukire apfuye kubera ko church ari ibintu bihombye byinshi dore uburyo biba bimeze. Korali iraza ikajya imbere iririmba izi ndirimbo baradufasha babazi kuririmba. Baririmba ngo rekoma tuzahora tugushima. Iyo mu rusengero Samu hari iyo baririmba ngo tuzahagera iwawe ryari. I don't know the song. Tuzahora tugushima tuvuga imirimo. Okay. So guys, this is comedy. This is comedy. Don't take it personal. Use Kinyarwanda. I don't know English. Ndo mukene ariko ngiye kwikora. Yo, let's go. Okay. Iyo umuntu ari umukire ugiye kuza utubwire kuri CV. Thierry rest in peace ariko twaragukundaga. Reka tumviye zimwe mu nshuti mu muryango zivuga kuri Thierry. Murakoze cyane tujye kuvuga kuri Thierry aya mazu yose abantu bo muri Kayore babamo niwe wayubatse niwe landlord. Thierry yakoranye na Equity Bank aba muyobozi wayo imyaka 7. Thierry aza kuba guverineri w'intara ya Kasalan.
ni intara n'umudugudu ndibeshya ariko nukubera ububabare. So ikindi Thierry apfuye asize amafaranga miliyari 4 kuri konti. Thierry n'umugabo w'imico myiza. Ikindi Thierry yari afite ama etage agera muri 12 rero akaba yaranditse urwandiko ahereza umukozi we etage kubera ukuntu babanye. Thierry rero murakoze cyane. Amashimeshi kuri Thierry. None tugiye kwakira iyo upfuye uri umuntu wabanye nabi cyangwa uri umukene. Call me. Yeah. Okay. So hamagara. Ikintu gihari imvura irenda gukuba reka twakiraga kwandagira ibyo avuga kuri Munyaneza. Muraho. Abinyuma ko mutansubiza ningiye gushuye umuntu. Ningiye bishuye umuntu ra ikintu gihari tugira ngo tuvuge. Kuba yapfuye ntitubigarukaho. Uri kumva? Abababaye kwisi tuzababara tuzashavura nitunashavura uwo wumva birenze yiyahura mukurikire. Yeah. Ikintu gihari rero. Rwabo turugunye ikintu azize ni kimwe. Kuba ingona yara muri iki. Na amahirwe yagize kuko yararimo amadeni abantu benshi. Bashimira n'abasponsor. Ikintu tugiye gukora abantu bose bari ku kabari yanyweragaho mwiyandike hari iki. Mwiyandike ntihagire umuntu ubura. Ikindi rero nagira ngo mbasabe asize abana 17. No ukuri ntihagire umuntu uvanga adatwaye umwana. Ntihagire umuntu ukora iryo kosa uko umuryango uratugoye. N'indirimbo baririmba usanga zitandukanye. Barabanza bagashimira abasponsor. Turashimira Rudomo radutije ikabutura rwabutura. Twamukinguranye rwose mukomera amashyi nyaboneka. Turashimira Manuel wadutuje isuka turi bucukuze hari. Abantu bacukuye ku buntu mu bakomera amashyi. Ni ikintu gikomeye. Indirimbo rero baririmba. Ikindi turashimira isafuriya ya Nyamunezero mana yanjye yadufashije muri uru rugo. Cyane. Ni iyo umuntu apfuye uri umukire ukuntu bagushyingura bitandukanye n'iki n'abakene. Indirimbo baririmba just tugasoza. Indirimbo murazidufasha nituzizi neza. Sibyo? Iyo umukire bagiye kumushyingura Henry baravuga Korali do Kigali. Yeah. Ambassador choir, healing choir, Ararume choir, Gisubizo, Eshadai, make one song. Do you imagine? Izo korali zose zirimo indirimbo imwe bamanura mutsi. Imwe one song. One song. Hari uncle from Canada. Abanza azashyira ururabyo afite flight evening. Kabisa. Biba bisa neza. Very sweet. Indirimbo twayigiye n'indirimbo. Ubundi niyo mukira apfuye uburyo bamushyingura bavuga ngo rest in peace. Bivuga ngo naruhuka zanagaruka. Ariko iyo umukina apfuye wagira ngo ufitanye ibibazo n'abantu. Imana imwiruko ridashira. So indirimbo baririmba barimo bamanura mu mukire. Aheza mwijuru tuzahurirayo bagenzi. Abaje urumva abo bantu bazahurirayo. Ariko iyo upfuye uri umukene ikikwereka ko hari ikibazo muri societe n'indirimbo bakuririmbira. Twagiye igihe giti nambari gashira bivuze ngo waziteza garagiye. Amashimeshyi ladies and gentlemen. So reka tuvuge ku kantu k'umuco. So ubundi mu muco hari ukuntu dusakuza. Gusakuza ni mubizi. Sakwe brother. Hano araba diaspora sakwe. Ça va? Ça va. Hey, what are you laughing? I'm single. And I have money. Don't you know how YouTube pay? We are bosses, even if we are very slim. Let's show people. Wambaye mutundura umukire. No, wait. Let's show people we are bosses. Hey. You see? Do you see? Umupira na umutije mereza. Ni burage mereza umupira wanjye na umutije. You are taking it. Okay. Niko na staff ya Zuby. But I am single. How do you feel? I am single again, baby. I must. We nagureba umugabo w'ubwanwa uri hano. Arabukogoshesha wowe. I have 2 million, bro. US, not Rwandans. So Bakije. No, hari ikintu bita maniga. Umuco, let's start with the culture. Ako natanze umupira ku cyo wagoye. Reka dutangire n'umuco. Muri Kidurayi bari he? Barari. Ako imagine arakantu twigeze gukora guys mwarakabonye. Habayeho umuraperi w'umunyamurenge. Abandi baraperi niyo bagiye kuza kuri stage baba bafite ibikabyo. Ariko ladies and gentlemen, welcome Pifra.
yo ya ndi hasi cyane amaboko hejuru yeye nijya pifura mani wimvugiramo bro ndi muto cyane wundi ubuzima bwanjye amaboko hejuru wallahi wakibalu abo ni abanyarwanda cyangwa abandi baraperi imagine habaye nk'umuraperi w'umunyamurenge urabona hari style tuvugamo reba uburyo byabigaragara samwe wakira syntax ya amashi cyane tugiye kwakira ikiroroga cyacu syntax amashi yaratunaniye ko muranumva muravuga ngo inya ko muranumva none urabona ikigali naho bavuga ngo abantu wenda b'inyamirambo muzamure hejuru none natwe abanyamurenge tuzaya twintroduce mubega ko muranyumva inya mubasama ko muranyumva inya ubwo bagira kera batashe okay twagiye kandi mubahiga ko muranyumva inya bagiciye bamwe baba bafite imbaraga ko muranyumva nukuvuga habaye murapero w'umunyamurenge ukuntu yaje introduce nuko nguko nituje hari yari uko muzajya mugira gute mubakira so tutera akantu kanyuma ku gisakuzo kugira ngo dutaye Kigali sibyo sibyo reka dushimire the main sponsor Gaston wavumbye icyo bita table Gaston ni ndakwica jaho I'm the comedian. What about you? Amado. Amaro. Amada, oh Amada. So how are you? From US. Oh! I got a chance. I'm from Kigali. Baby, I have bachelor degree in communication. Yeah, thank you so much for coming. You're from USA. Yeah. You're from USA. Show us you're from USA. We need show us. I need to test dollars. To test dollars. That's great. Okay, Zeti wa mwisho. Yeah. Urabona ukuntu basakuza. Sibyo? Abantu bafite umuco baravuga ngo sakwe. Nyiramakanga ngo mutahe imbeho kurugi. Ibyo ni ibintu byumvikana. Tujye mu maniga. Amaniga niyo abantu bambere batumva ibisakuzo kubera kutamenya umuco. Cyangwa ugasakuza sogokuru aryo abaza ukavuga hano harimo abantu bakuru. Cyangwa ukavuga ngo Indizi nago nyinshi. Okay twagiye. Seti urabiniga. Umuco ni ngombwa kugira ngo tukipinge. Twagiye. Okay urabiniga. Yeah. Iniga zo nago zumva ibyo bintu by'ibisakuzo. Zisubiza mu buryo bwawe. Okay, sakwe. Soma bebizo. Mubisirukira urumira. Uramwishe ndagaswinyingiri. Sakwe bro. Soma kabiri gatatu kane. Sakwe bro. Karindwi kabiri. Zenguruka duhurire he musaza. Ndi mu biryogo. Sakwe. Soma kabiri gatatu. No ngiri umukobwa ugiye gusakuza iniga bibabaje. Sakwe. Sakwe. Soma baby, soma. Kundeba ndaguha. Ndagusanga uri gufata. Amashyi ladies and gentlemen. Yo, thank you so much. Thank you for this was Zuby Comedy. Thank you, Nairobi. Meet next year, same day like this. Yeah, thank you so much. Abatera nkunga. Guys, nimba ugiye kugenda mu ndege. Tekereza indege imwe gusa. Iyo ndege ni yeseti. Rwandair. Muyikomera amashyi guys. So, abantu badafite passport bahise barakara. So, keep in touch. So, thank you so much Nairobi kuba mwakoze kuba mwaje mwese. This is a kind of respect ni gitaramo cya mbere dukoze. Twishimiye